suupan lumayan karyan gelah sing dadi cikemo mai kangin mekau pangsing ngumpet tekin banyak-banyak bomelah bencin adaban unuk banyak aneng ayah akhirnya dik punika sampun turun sana mangkin wenten tamiu sios pisan besep sekali busanan pelunguk cokore dewo cara busanan gelah inge sar yen sing pelih ben gelah sinah praratu subengrauhun gelah apa mawin ngete mapan isin soal patran gelah unang gelah dina jani pangsidep sampun gelah rau bang kesami benak malu mau dadi cikleman sana ngiring beli nyen ben sejaba parakan mapan tumben neket dini wayan apa dah wayan kita bempone iwa semata malu nak ngawak beli ampuran napi mawin sapunika ipun matur kadi atur di tiang wawu yang sampun nyekala beli kairing untuk parak-parakan duwene dan mangna ipun rien tangkil yang dewek di tiang mangna sida untuk di tiang nyangre pengrau beli punika laris parakan di tiang kangin makau ipun sing masalah di tumen yang nincapurin dewane tuh makanya ada di pencingan nggih pada sapuniki di tiang rien yang matur yang beli cutat rahinane mangkin beli sampun ledang ngerauhun di tiang nunas yang beli ledangan duwenan sarang karyan di tiang beli uning di tiang keliwat we muda dan wenten alingsir sana sida ngeman dewek di tiang makin beli jaga ring di tiang sarang ngeman karyan di tiang riki beli ide wes nyanang sengsaya ne mawinan sejojoh jagat sepenekan beli ne kanti diajang ide ne mula sangkanang beli syarat rumah ket pesemetonane dumugi paswecan kawin gede sida labda karya pemargin karyan dewan wadah punika sana abdan di tiang sapunika ring purian malih baosan resmi saya mau ke saren kanin belang bersih saren kanin Dadi patuh kena moke kelawanin kena lo patuh gitu. Piang masih demen ngatur orang ayah dini. Apa tuh deweknya belu mai. Oh, kewalane jani mo. Engken. Apaan? Gae suba mererenan, tamiu suba mererenan uling. Kena tiangnya bakal meseliahan. Dia bakal melalui kebencingan. Ya, Bang Liung lah timpal. Melalinin timpal-timpal. Nah, engken nih. Masa ngorto kan ngaya. Jani kada nak ngeremeang. Ya jahit ni liu kuang. Aduh, masa sing dadi mengasuh nang jebos. Suut lemak mana tadi mengasuh. Ya jahit ni liu kuang. Ini ada jejahitan ane kuang. Oh, tangki lemik ni kuang siu mangatus. Tangki lemik siu mangatus. Oh, begitu alat ben samas. Alat taladan gitu. Oh, taladan tamiang papat. Subuh gitu ada lengis ben satak gitu. Cilemik kuangan, taledan, wadah lengis. Oh. Busung sing ada bibih belian liang ah. Dong yang wadah lengis ben bado jeriken. Nah. Tango ke tandeng ada jeriken. Borosak nundake. Bo, wadah lengis tinggalnya. Kakek cilemik, bro. Beli orang dia ngai magenap-genap bibih kan jabo mai. Apa lagi? Apa lagi? Apa biasanya nak ngai menjajahitan apa bahan? Oh, busuk tenang ya. Busuk makan dia. Man gede-gede awak. Nih, busuk. Ada lengis guys, sata, kakek lemik siu mangatus. Tamiang papat.
Nista pesan. Kamu tuh lion jejahitannya amun ini ngapa busung beli? Wang dah. Kango mau namun Wangan. sing gaena. Wang tenang. Weh, sampean penyor kuang benem-nem. Nah, cek liyo na apa ben pa cek. Tipat kuang. Itu pona bang. Ini 5 kali ini. Lagu yang lajur ke kebusung pebetikan beli saya. Harus zaman harus ngirit-ngirit kenapa? Angkat lah untuk aja mah gitu. Pasti Jadi, mau. pengsing tiang bingung, besek-besek lah keren dia. Nah coba. Ya ngai tipat kan malu nak gae. Ai. Agak tipat malu ben jemak ne. Pakai celemi malu pakai celemi. Jahit malu Pakai jahit celemi. jahit. Udah tuh. Aku kenal. Catatan kami weh. Liu, catat kami weh. Kenapa ngeremang? Yang malu catat samil. Sing, sampean penyor nenem, sing itu. Penyor nenem. Sampean tumbon 200. Oh. Sampean apa kaden ben liu kuang. Nah, cek orang-orang kan bebena liyo nang apa ben kuangan. Jahit naik alang munjut. Ah, apa jo bisa yang ngai gitu kal gae. Liyo Jangan nang tipar kalau gaya nak beli Hah? Yang ngai tipat kene na. Tipat gong gae papat. tipat gong. Apa gitu tipat gener. Apa gitu tipat kenang gitu. Tipat tenang. Oh. Sing bisa dia. Sing bisa ada yang gitu tipat linong gae. Tipat lindung. Semat, wah kenci semat. Hah? Semat, semat nyait. Baik, aliang lagar semat. Beli patung belum beli bangi kan ya. Semat wah liang terperah. Apa semat tak kakek patung. Boleh mai Apa tipat. gaya malu mau? Tipat linong. Tipat lindung. Nih, Nih, semat. yani ngapa semat kene? Kamu tiang nyait. Man, Mana gor-gor malu nih? kayaknya kena nih. Yo aliang mai. Yo naya le. Yuk, Yuk, padatnya alia. yuk, semat. Kenapa? Ben bopang pekal batis nih. Oh. Bedawan tiang dayan beli nih. Menjadi na bosan na dipuri. Ai. Udah beli komat. Aku kenal apa Arit? Rodot yuk kles, pate nih. Bedawan tiang dayan beli kene ditelon bedawan tiang. Baik. Mula beli pengman kan ngulgol tiang aja Ingat. tiang. Ingat kan, iya nak ngeremong tipat gaya liu. Nah, Loh. ajen tiang adi. Gaya dok itu aja nah. Oh, Jangan ada hadu kan ben bidang kal peragat guys. nih tipat lindung bisa ngai. Tipat lindung kene bunter. Oh. Terus kene kan. Isi tasnya gini, oh, set, oh, oh, Pasti saya bisa kayak tipat nih. ye, nenek tipat lindung. Tipat alo kan lo. Apa tipat lindung mau tunung nih? Dengan tipat talo gaya nak. Oh, tipat halo, tipat halo. Tipat halo. Nyep tipat nasi tas, so tipat nasi, tipat bubuk. Tengah tipat bubuk. Tipat lipi. Jang tipat lindung mana bisa. Oh, dua kayak tipat halo. Guru lengah sinawang. Oh, nih kene. Dinya. Ini Oh, kene kene ini. modalnya. Ini tipat lindung. Aku tipat lindung bawa. Jangan marah lantang, Gen, dengar. Ini tipat talu, ini tipat lindung. Aduh. Beli. Nangkat yang udah kau nih kene kene nih. Oh. Yang awalnya no main ngayap bang bisa yang megae, Ya, yang boyo boyo aja. Kayak ngeremah aku belum ini. Kira kau nak sebolen kena beli ya, segitu lo. Apa menorang pangliu? Lo pasti mengerti. Beli teruno, lo bayar. Bawa ono. Ya tadi ban beli ide, kengken ya ban lo ulang. Banyak ya lo kene. Yang hidang ban beli banyak lo gitu. Ya tadi ban pang kene ya lo. Kengken nyet beli ngomong nih jauh peragat di ban kene ban kene kan jangan. Kengken ban beli. Nah, bang kene kan beli, bang kena ban yang nampenin raos beli nih. Sujat ini nyet beli nih teh.
Enak bener Polan. Yang beli nak popolosan, kena beli matalen radio loh. Apa madan itu? Antena. Apa madan gitu mau yang saya nganten. Anteno nganten nyetyo nganten. Oh, dadene beli kal nganten. Aduh beli batas ngorang kita kan beli kimut. Lah Beli bang ladunangan. Seng. Ya. Ya tadi ban yang tu cita lah. Nah, do nak belakang sebelum ngomong, dia nak loh apa nih teman ango. Go geningan, munyian ni manis, kenyaman ni luwung. Do nak kedasarin. Adilo cabla. Oh ya. Jagat saja adi. Ah masa. Siap, siap, siap. Tolong beli sakit keras. Udah mopohnya aku sakit keras. Sakit beli sejoronin hati. Loh, yang sing loh nulungan beli. Sinah beli lakar mati. Beli dong. Ajen sebat ke ngidang, Ada cibang mang nih. Betawang doi doh lah bodi tu. Ketu nyen lo beli nak sing bisa. Yang gitu cara cing lemas ngalup. Ati lo ayu ratu. Jelak pengsan boko soget meme ingin yuk. Setan kan mau gending. Ada ngaji dua kan magending. Mun tolong nih gending nyamannya ada kan mana? Beli bisa magending. Apa? Baru kata kamu tuh mau kenyam ya not. Kenyam ya. Jangan terus seledet. Sedangkan nekat di mata nih. Jarak orang cidijit deh. Marah jalan det yang ada kan ban beli. Aja bang magending. Sing ya dua kalau ya lo pongah ngentut gitu. Pongah kan. Pongah kalau sing bisa mau gending kalau kedah bisa gitu. Nah, coba. Aduh. Pangkian. Oyong boy. Nah, bang teh naik ngibur kapal-kapal bang saya ngaya kan. Kenyam manis sekati anggur kayangan aduh nenek op. Tinggal deh. Sekolah magending. Berkenyang. Mau macam cetak. Taduk pakai tuang. Pendekan amarong aliw ya tabio tawang. Pengsing bangkas-bangkas ke dini. Sing nek bas kenyat dunya mana? Boy, jadi dong. Oh, pang lemuh jadi. Oh, kok. Oh, anak. Tegel ngwa ibon caget ngingat nu gendeng nu ci. Halo, sampai su gending nih. Kenyam manis. Kebenar gitu tebane. Benar. Enawa. Sing nak gitu yuk. Yang lah gending. Yang sing bisa dengileng boh. Yang den yo jang takon teh. Iya. Oh, daya nak anu yang tadi seberang tu ngalap gitu ya jelema lengah nak kawang kenyat. Yang beli nak magendeng sing bisa. Kalau asli banget. Oh, jangan sak ya sih. Yen sing jangan jak nang inget ingat. Bon ngencah apa nanya-anyang gitu. Ah, bukan aja yang bisa. Kenyam manis sekati anggur kayangan. Gadong kocok titian karena kemo layang-layang. Dona layang-layang sekayang-kayang. Jeruna iki ampuro yang dicampur niki. Puro tidak ngerayu, kadene kadelelang, jauh-jauh jerone siapa kembang. Marajang ingat. Jajun jana, jage-jage malah baca. Tulung kena tulanan, tulung esan jalulang.
bajang konden karuan perawan. Yang nu bajang orisinil itu mangga. Mentu si jana kemang. Biar si jana penbak, yang penting kan sudah kemung. Mung. Ane ngeranang yo ngadan jana kemang. Bener barangnya nu kemung. Beli jangan ada, kan orang beli medat ini. Ya yen muntuk sing kanggo. Kanggo dong bu kanggo. Sing nyeneng orahan. Kenalatin beline. Sabilang matemu adi jagma kenyi. Apa ada kena hati takkan beli anak nu teruno genten. Polos kan. Teruno genten. Apa ya orang jadi. Iya bekalah. Nah, kalah aja saja aja tiang belum ada tiang lipono. Mau bisa mau Kaki sih nawan. Ngen lo. Gablek. Ada bali salah nampenin kenyit anak. Mati banyak dah lo. Kengken nih. Yang Mana tinggal jauh waktunya. Kalian jangan udah pulang. Ulian gening ya maka ada bingkungkan. Jumunang. Bohongnya tiang magening. Nak ngse terpasona. Gisi kang yo. Tegang payune malah. Pangsing kang pak. Kau tawang ya nak bangi tawang lo. Ada bali salah nampenin kenyit anak. Kenyirana. Do salah nampet kenyirana. Basan lodek ada kaden basan rujak. Basan lodek do kaden basan rujak. Maro kedek ada kaden cirinya mudatan peaji gampang uyak. Abang jangan masih. Kalian jangan. Teman begini kan aja ya sehingga. Kuangsalan yo kuangsalan do. Basan lodek do kaden basan rujak. Oh, baru tiang kedek do kadena tiangnya ngaji bagus ya. Basan lodek do kaden no basan rujak. Gitu do. Gitu satu. Ah, apa bengkau orang jadi? Abidang ngaji kali. To tiga aji papat di bodulu. Uli bajang bentiang alih di tua maro bakat sing mau bulu. Dia katawang. Dia ketuang buat tiang nah. Maro singnya jagonya pesuan jelek ya. Saja. Yani di ngahang nah. Nah. Bungan tuang, bungan ganori, melirok aji bidak. Tiang buang nyaken beli kerok engkak. Beli kerok Tawang lo keranan yo. Kerok engkak. Tawang lo. Oh, engkak do. Nah yo kerang kok komplek. Beli rok gaji bidang. Bawang jahe ko suno cekuk. Apa ngadan gitu? Biar kerok engkak yang penting gede molingku. Bang karuan ya, bang tawang jangan kengken kena beli nih. Sekat tuh. Sekat bang tawang ya. Ya nak lu Kalau keras. yang kau kengken. Ya nak lu keras ngemingki yo rengas. Beli. Jane halus sang. Yen dadi det tiang suwon jeung ulgol tiang. Ngatur lang ayak panenang man.
Wih, jebon tahu itu dua Yan bas halus, terlalu gampang. Jadi gini, nyen kau ngado melak ni lago ren nguruk mi bang itu. Ya pokoknya gini, cara petapan manuk ngubar pengino. Terus pengino singnya terus subar bawa kenyal pengino nengoyo bae lago tinggal ngoyo. Jak pokoknya jak paksa. Nah, paksa coba kok nih. Paksa jangan mau moyo ke kene. Yang penting ani talan menentang datang. Ayo kan marah kan. Situ. yang berani. Saja nih, saja. Lek-lek ada mempo nih. Yang sudah yang mau cano tuh kordewo napi titik nih. Ben. Lapat gini. Cina mudah-mudahan nih. Yang ngalai-belai bang. Belai bang. Yang saja cuma cano belai. Udah misi angkok. Yang buang. Nah, ipun dan tadi oren dia. Dar do benok itu. Jo nak kage paksa niko. Awak patuh. Dia ada. Nah, ipun tiang oren. Yang saja sengaja udah jok. Udah tiga orang. Nah, tiang rejo apa nih tanya kan jo tiang. Yang banyak masak jo tiang pasti gampil yang dia. Kalau mau patuh ada itu melaksana dawang. Bar, Yang. melah kena cian kenin nih. Yang tepukan banyak lah yang peratu mau kejang. Kena ngayah lagi enak sih. Lo nggak ada itu. Yang kati tepuk buang yang gitu. Yang kan tepuk di suang-suangi. Terus yang gitu. Ngelawan. Ipun mula dan tadi bang omong niko. Ngomong kasar. Iya kasar menci kengken. Lemo saja. Sare. Yang. Yen keni keganti penekangin kaos yang karuan nih. Nyelek-nyelekkan rongos gelah ini. Jadi gegayan cini utama banglah cigai. Orin gelah ngalih bala-balian. Pangado bala-balian kalau kelang lemak tinggal ini. Bocim jalan. Ini kalau di pikir sampun di tiang muputang. Dorong tiang sampun mulai. Balian-balian sana mau rupa joget. Joget sih man. Mendijau jadi joget deh. Iya kan dokter Riko yang balik penghiasan itu sampun. Oke tuh. Kadang lah nak kalian. Joget. Aduh iya sepragat yang kayak bani jamu cano. Kayak kaleha. Joget mau wadah bumbung. Visi mau ada bumbung. Joget bumbung. Joget. Nah, yang begitu dan long joget sudah ada di puri. Semeton lah mengkejang kalau nyaksiang untuk kelelene. Sediang singgah sana apa luar pang radio benar ke? Hei. Mana? Ngelengan? Yuk, Sar. Si dari raja, poklah dari raja. Kalau mau ngancang-ngancang, sing bisa makan. Mapan cokor dados raja. Cokor apa? Melang bungu denger raos, guys deh. Mapan dewo dados raja. Dewo nyen. Yang kaden. Kalau mau denger raos kangen. Cokor sing dewo sing kecang pelih gitu. Hei, bala-bala ni tu malu nih. Yen boken ni banyak-banyak liu kan. Nyum barang mau balik. Kabar
balik. Mana nggak belang-belang le dong oseh. Yuk, ya, milu. Jadi kini semeton gelap pemekas beli subuh sida kalau nonton jadi dini banyak oleh negara banyak gelah dini ragia kalau mau balik masih mapan cai angon gelah 5 kenawan gelah dini jadi matur cimalu aksama ngiboy kengken paripolah cilaksanaan gini mama apa ada di puri jemaah boy malu. Adi tanya mau petau dia. Nah banyak, udah banyak, kata yang malu banyak. Lo? Learning is gentleman. Lo? Weh, Adi lo sangat urus aja. Penontonnya banyak-banyak gelah. Nak dodot, dia nak len urus dia. Deketai boy, aksamu malu, ken peratu, ken banyak-banyak. Om Swastiastu. Nah, tu bang itu boy. Ken despin. Bisa ibu nak ya, orang. Ayo, idarane sarang sami, sana kesumayang di tiang. Lo? Kan ini kena sebut dengan nena. Dan termasuk idarane sarang sami termasuk lo kendan. Mungkin jagi nabi lah selanjutnya nak sa. Artinya kalau ada bala-balian, jadi halus sang ibu ngeraos. Jagi kawentanin ilen inik joget mawadak bumbung. Jangan wadah. Nawakan idadane sarang sami punika wau liak sakeng ira. Jagi kawentanan joget bungmung loh. Idadane sapa sira sane jagi mau kayunin jagi nonton becik yang ngambil geneh loh. Yan mau kayunin jagi ngipeng silahkan mendaftar kepada tiang. Jangan ajak ngomong polo. Ibu kan urusan, ya bang nak ngerawas dak kengken. Dek kemol aku amato, kemol aku ang. Neto di kene ne. Oh. Deh boy norin. Weh, gelang ide ken China. Yen kene potong aja kene pakai aja. Mau dipekan-pekannya oyong bang. Mau balik? Tuh joget ko nih mau balik. Para hadirin sekalian, Nyapian pulas pasang mulai galang nih. inilah liak mata. Ne cisan isi kene ne. Cang kene play, cang kete. Lo cang basword lo. Orang wa blog kengken yo. Cang maroseng dua. Aige. Para semeto dicang sana wedan Riki reng desok kukup. Lanang istri cinik le dua bajang peceng perot bako sami. Ditiang mau pinunas mangkin mang nene sergap numas kursi. Makin kewentanang joget bungbung. Para perbuk kami persilapkan untuk menaburkan sukses. Pada. Persilapkan urin abo. Urin abo sing persila apa ngadane? Persilahkan. Sana apa digadu? Persilahkan kata Ci? Itu digadu. Hah? Itu orang yang. Kalau bah tu jadi nak. Nah. Weh, Tahu. Ben. Itu ngomong nih. Nak belang raos. Pak panitia, Yo. yang usul, Kengken. sing dadi silur tiang enggak itu. Woi. Itu jogoyong pada itu dah mesti kerja daging. Kordewo terus ngeromen kan itu. Jangan panitia.
jam makejang udah dipediti ajak kemau kan mata aja. Kamar pa nih. Kemudian sih. Lepuk ke nak ngeromano inguh tianya. Udah jadi itu mencari. Ini yang begitu kencang. Tadi kata si Nadi sudah mojak ngajak. Para penambang kami persilahkan untuk penambang dengan suksesnya karena joget sudah siap akan menari. Nih. Jangan lagi. Mas, saking pundi jenenge? Saking pundi, Mas? Sapiane saking ndi? Karo metopong selem kadeh Mas. Sing tawang nak balu Bali ne. Oh, jagi nonton joget. Alian. Dagang bakwan. Ada mau Bali itu no. Dah kan balik joget. Boleh joget. Pergi. bojak berat. Sentimen batawang negak di go tidak jejak simbal. Yang ditadi tiang ajen guming dia peras tiang dan. Yuk. Ya.
Lo Tanjung ke mana? Lo di jalan lo. Masa ilah. Nih, Bu. Cai tuna pengrasa, tuna pengunudika, yen kini wicarane sing kena bencing nahang. Tapi Tawang ci artinya dia melep ni. hilang. Sing medaya gelah. Ini Malah cagar gelah ada joget mai kang ayah dini kadang gelah tulus batin ni kang ayah kena kurang gelah tekanin ke kini wicara. Oleh dibeli oleh di Korepan melawan Lo Tanjung. Hilang sing ada petara ni sing ada pepamit ke kon gelah rumah sat yang aina kena gelah sing long nawan. Tuh Agung, jengah mana hari tiang? Ilo pelai bela kalau barat dia. Gangsar sedang. Cacilemo. Joget. Yang iwas sing cai. Cah. Sampun kemana ada di tiang pikai ni ni. Beri sedak penyeruan ni Lo Tanjung ayah. Ditat kalau ipun ngai makari wedang, sebeniko. Benar. Itu dua agung saksikan tanah wentan pun riko. Ditat kalau wentan dua agung saksikan tanah mesiram. Ni Lo Tanjung wentan sapun di mendampingan. Mungkin ni Lo Tanjung rarah selah pastanya. Sar. Peng dulu peng pat si matur kenu konang gelas sing ugu mapan sing sida bang gelah pangaksen gelah yang ngakseni. Mawe nang gelas sing ugu atur penyeruan para kemakejan. Yen sing jani mau bukti bakendi pari laksana ni beli kenu konang gelah rumah sate beli diarep banyak-banyak gelah ngayen gelas sing long. Tuh. Ini sangat seperti gelah sar. Ada pemunyin atur ya paman uli di panan sat. Cai kada ni Bapak ni Lo Tanjung. Ane tuna sedikit kan kau adalah long kan mati ni doge. Suksera kan kau adalah tekalah das bapak ni ketut bayi. Apa kengken bandlah bakal ngeros. Titiang kaya nyarang sapu napi ucaran pelungu cokor dewa. Titiang tamat titiang ngempul-ngempulin. Mang nene gegene kartu titiang. Manut atur semayan di tiang riye ring Cokori Dewa. Duk ngaturang penyeruane pianak di tiang ayah. Doning sampun putus yatnyan Cokori Dewa. Ledang Ratu Agung. Penyeruane pacang tunas di tiang. Ajak di tiang wahli juga. Paman. Iyan paunukan nasitin paman unuk karyan gini di Puri paman. Mula lanuh bahagia kena gelah sida pragat karyan lah. Kewala suka duka sing dadi mula kalpasahan paman. Melah asitin paman, melah karyan gelah kewala ada sengkalane paman. Kados Cokori Dewa mawacana sapunika. Ni te unuk pianak paman Lo Tanjung iya ilang oleh dipuri paman. Ijar. Bener. Lugra-lugra durung kemana untuk titiang. Ijar sapunapi penyeruane. Undok ke kini paman. Rikala di pengelemakan ini gelah ngadang igal-igalan merupa joget. Paman masih banyak-banyak gelah nang ayah kewa lipidan banyak melah liang kena ne para ratu nenu melinggih dini pamekas belen gelah oleh di Korepan. Nu nyaksiang undok joget ini. Tap kalau jogetnya sedang mekebek ada pengibing paman. Dan penon sing ada atur apa-apa pianak paman kenuko dan gelah jak melai bilang ngelawan beli oleh di Korepan. Sing ada aturnya apa kenuko dan gelah paman. Sapa sira nikahan Cokori Dewa iring-iring Belen gelah oleh jagat Korepan paman ajak gelah macaken bareng dini unduk karyan gelah paman. nang wagang. Mangno pasti ko antu titiang nunas pawacanan Cokori Dewa ijal penyeruan ngiring ida irako saking Tasik oleh di saking Korepan. Korepan. Nak sapunapi pemargin ipun pianak titiang. Ijalipun lugro titiangipun nganten sapunika. Paman dan long paman ngaraos kete kudu gelah. Gelah marase sekenah gelah paman. Ken mawe nang kete. Peng lu peng pat panyeruan parakan matur kenuko dan gelah. Bo kone beli ngelawan pianak paman man ngadu semaya paman. Kewala ngale selah nedogen ini dipuri sing sida man paman.
Rikalut gelah leman di tamang jadi sing sida gelah ngeruang melaip apa yelen nganten paman. Yen menawi Cokoridéwa pawikan Titiang nunasang ida duagung putra saking puri kauripan kantun jajaka kantun teruni paman aneh sepat yang gelakang orang ken ukuran paman seni paman ibeli uli di korep anak subang ngelah rabi yang sing pleh banglah di 6 bulan jani karya pengerap pengamilannya paman ni bokewah banglah kengken banglah penguraus ken ukuran paman. Titiang banget mamidang lugra matur sisip ning Cokoridéwa nulus baktin titiang ayah ngaturang penyerwane ke puri sak makaipun purun para sangga merta rumase aturang titiang dados sangkaning sisip penyerwane sak maka ngaturang sepuh ngaturang wisya ke puri nenten pisanipun ngardinin linggih Cokoridéwa punapi nyen malih titiang anggenipun nanana wekang ledangang titiang nunas pangampura antu sisip penyerwan Cokoridéwa sudat sane mangkin mengjengken kenapa nenten suwe titiang nangkil Ratu Agung titiang memanah ngedut pemargin penyerwane pianak titiang pacang tangkil ke puri kauripan kuwiaktian sapunapi manahipun ledangang titiang mepamit Ratu layan kita jeban paman Agung mula baktin paman ken kodeng gelah sesuduk kena paman ken kodeng gelah nah menjalan paman ke walap pagide gelah ada paman sang saya menjalan paman malu pet prade kapasan sing pragat paman ngunukang wicaran ini engal paman takil kon gelah bang gelah kal tedon sake pate-pate gelah kal meragatang wicaran ini paman. Dadosten kemana untuk titiang? Sahasa Cokoridéwa main sekian titiang. Ngantos doh saking jagat pejarakan. Sapunapi dene kayun Cokoridéwa ring sekian titiang. Titiang tenuning Ratu Agung. Titiang membadeng puri. Yuk titiang nen tenuning. Kene lo. Kawet pertemuan gelah pidan. Di taman puri pejarakan. Gelah kadan mesuake. Medarsana bane lo matur nguning ayang bakti. Legan kenah lo neap tiang lah turmaning dugasto prade pragat pailah karyone mawali lantas gelah budal nyadia lo latar ngiringan kengken atur lo kadang nguning ayang nyadia di puan sani kala diajang pewaragan puri pejarakan gelah ben neken pokodan lo kayon gelaseng nyumek kenang tak mengene lo pangsing mekesiap tunggu dia membadeng puri lo merasa kepaksa gelah masih sing demen kayune ien prade ada penyeruan dayang ngaturang ayah ngaturang bakti sangkaning kena bengangseng-angseng ien mula lian kita jag-jajang gelah sing keberatan bading lah Ratu Agung putra inayang alon-alon dumu sampunang palunggo Cokoridéwa salit arsa sampunang iwang pinampen ring sikian titiang Ratu Agung ya dian titiang sampun agingin sapunapi kayun palunggo Cokoridéwa kiwanten nyenen kemana hantuk titiang pemargine kadi sapuniki iwang Ratu Agung ni mangkin sapuniki senantuk yan yukti Cokoridéwa terus nering sikian titiang ngiring san mereka kepedukuhan tok langkil wen tenang dumun bawa sarang raraman titiang kayun Cokoridéwa wen tenang bawa lo gelah nawang apa nemadan pongono dike gelah bisa mesesana pianak kucet anak kejuang wenang ada suaka apa ben loh pindah ke manusia wakasan di subane gelah presiden nyangkapan pewilangan dumadak jada waro nugraha sida lantas kapai cegalah tekening gelah sebinaning gelah nyanan silih tunggil pengabih lakarade
Nekang reraman lo ditu di pedukuan, paunukan lo hilang gelah ne melai bang. Yukti kadi sapunikeun. Kemudian gelah mengguyu-guyuan. Jadi kini lo menep malu dini. Nyanan yang coba panamaya ada galah. Padewasan rahayu. Gelah nitah silih nunggil pengabeh bang presiden nekin raman lo. Jadi lo menep malu dini. Gelah nangkil pemekas tikenipun gelah. Ratu Dua Agung Putra. Risampune wenten pawecanan palungguh Cokor Dewa kadi sapunikeun. Wawu dadas galang manah titiang. Ki wonten elingang pisan. Risampune rawuh ring puri. Wenten ang bawa sang lelaman. Sing nyanang sang saya. Ingat tang, mungkin wacanan gelah. Ingat. Menep malu dini. Kengken pejalan dewa na luas. Mamitan lugre matur sisip ibu. Menawi teu sangkaning pengeras titin ibu. Mawastu raris kari agung sane kemargi angirike makes nami sampun cari paripurna. Termaning raris sampun wenten galah titiang pacang mawali mangda presida pedak tangkir yang jang ibu. Termaning rumaso titiang ring sikian. Kuentenan di tiang ibu saneng arti kemawinan melat mana mangda presiden ngewales ledang ibu ne antuk bakti mana di tiang ngatur ngelarang Idewa syarat tangkil tekening ibu lakar ngaturin ibu raram yen prade male bos-bos menawi tetenar sering kayun sampun ndukur di tiang bu walau kene duka sing duka ibu pamekas gap-gapan ni dewa itu merupa apa nih pangtawang ibu mang pasti ke ledang ibu nyantros bangayang tiang ruru ibu nyantros mana Puniki ibon palungguh Cokor Dewa. pisang macam Ingat. Nasi. Nasugre aku niki boyo wenten sios gumanti wantah kaula duwene ipun mawasten niluh Tanjung bu tinggi ipun mawet saking pedukuan to langkir punika gap-gapan itu kene ipun sanang pinaka gap-gapan harapan aturun tidak yang tulia benyol tadi dewa penyeruan kaula duwene bangayang atau ngayareng puri terus punika Yang Ratu Dua rasa balik pesan berarti si deloh benengane jan iring putran rakanti tekan main nah kuala kene deloh salah kampina pangtawang gelah unduk lo tekeman mulut sangkaneng nulus metuli di kenah lo apolian kepaksa lo Ratu Dua Agung Lingsi. Sampun ang palungguh Cokor Dewa semua dia. Wentene sikian titiangan tos niring ide anak mriki. Sangkanin manah titiang Subakti. Ini lo. Wen becek ini. Rasa yang gelah lo sudah kenjal berjalan. Apaan jo dari perjalanan lo nih marah? Ingi. Kesanakan lo. Dina sampun ikeledang. Sing dadi adeng ah. Di dewa kalpija nih. Kepuri. Ada raos ibu nih nganikin di dewa kepuri. Dan ya. Ten dalam ipun bu. Doning ipun kadi nemene raori kiring puri. Pastikan enten geni antuk engai nguring puri. Nyanan ten akang di tiang. Haling ipun. Nyan kegarang kepatian haris.
Praden ini lo Tanjung ke Karang Kepatian. Jajasan nih Dewa nih. Oh jejo, pas kalau di tiang sana nata tuh mungkin aku kawentananipun rauh tangkil ringajang duwene. Sane ulah tiang di tiang ipun ten mangda presiden ngatur ayah. Mangda presiden pindah ke Dayang Puri, pindah ke Penyeruan dikiring Purian bu. Ning. Idewa sebut. Suba ngelah somah. Mapinas sing Idewa. Yen dini ibu dipuri, sing kuangan parakan Penyeruan rasa ngelebihang ibu ning. Tunggu dia Idewa buin natat Penyeruan. Iya din makue wenten Penyeruan ring Puri. Ten kadipun ten wenten bu. Karena Idewa pangcara ya ada Penyeruan. Nggih, mawinan di tiang nata dipun sapunika. Len malu. Len adi rasa yang ibu atur Idewa. Pang buka iya dogen Penyeruan ini. Kinten sapuniki iyan gumanti buledang suwecer ing titiang sepisan titiang lungsur waru nugraha iyan kalugre mang neledang pun pacang maduang titiang sareng yayu Maduang itu. Bagus sakit syukur teke. Amai Dewa. Idewa mati. Kenapa? Nata bahi. Matur sing bahi. Tuh. Kayak karo model dengar isi tabrak dingkrik ulek-ulek. Itu tuh. Si anjing kan itu tidak memer kayak gede. Oh, jeneng super teke. Niki Ngecek isi. Ipun 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 sampun raos. Oh, super teke. Kuantan sampun iki sampun ambil dukung. Uling jam 4 ban bangun manus. Siap-siap Jani kalau orang jemput kini dia beli agung. Kenapa nyanan mana nyemput nyen aleng hello. Agat mana lom sih. Jam kuda bumi ini sing teko kali Jani. Nyok. Jam sia bumi ba. Sing ada teko. Kikian ya nih. Aduh. memeh tumben Jani mah penganggu gede kene sarana gebanda misi dasi kaki jene Kaki jo kengken. Apa juga ayo nih. tunggu dia ngabelem senawang lakati di Puri melengge ngabelem Ini nawang anggon beli nyemput tak sang. nyemput dia Kadang Jani puncak karya we. Kengken beli mah Jani nyemput. karya dije Itu dipenjarakan. ya karya agung subuh pragat subuh suwut subuh nyimpen Masuwat. Wah, ya bocor makanya sana. nyen ngorin mapayas carana budo Menyanyi kekengkenan eh. Era tuh. we karya agungnya subuh pragat Man. Yang si buang ya man kemu. Ratu udah di hati kedo beli. Dong, apen beli sing man nyemput yang mai, sing ada nang pengayan nelen. oh mare inget kene yuk ipidan dekat di Puri itu di penjarakan di sedang puncak karyon itu makajang onya alis sengade pengabeh Puri itu ada ngaturan rayunan ada mai tangkilnya ada kemo kayang parakan bendir jak bentar yang dijek ada bisa nawang nak sama gina sudah Jani 6 bulan ada runtut karya agung buin nah kala itu sing bengantosang jak bareng-bareng rencana Puri ini Gue ya bohong yang kamu gak panseng masih beli. Hain beli ngaku apa kapan cara cerik kan? Tahu gede gedon kadang boleh mau bawa kentan. Hah? Oyong alu antosang beli kayak antosang dia gak apa kentan jo. Nah kapan apa di mana nih?
Pasal lali ring dedemenan tiang beli. Paman, Biasanya yang pakaian model terbaru demen tiang. Make up demen tiang. Bunga-bungaan demen tiang. wis tang melahal. Mula sangka nang perduh kawi yuk. Nggih. Mau pamit uli puri, nekat di Jabokuri, cek sing nyelap li. Nggih. Kebenangan ada bunga empok beli. Bunga apa? Ben sada bunga Tanjung. Bunga tanjung. Aduh, demen tiang. Amat ya mi bon nggih. Dewa Ratu selat penimpuk bon. Ambil beli. Terus lah. Nggih. Itu yang ciri anak sayang, ken rapi jak begitu jangan lihat. Aduh Agong Putra. Sapa sira nak istri punika? Nih, Ingin, nih, ingin. nih Iwan Glan. Oh, Iwan Palunggo Cokor Dewa punika nggih. Ini kalau raiwo. Ini orang ibu. Iwan gladi gitu. Cari Iwan Glahe. Mungkin bunga tanjung. Tuh ya. Niki. Waduh hidup bunga tanjung. Kamu lah hidup apa beli? Yen mati budi angin lekang. Oh jadi nek aja lah kan. Ah, ini lakar pula, lakar tanam mukasan dumugi suwe cekawin rob mendik samah done. Nyak membunga lantas sing ada awan ngarumin puri. Sayang luang nih. Juang tegak muan nirus ke jagut. Juang tegak muan iune nirus ke tendas. Bangkia ngecekal gono layu. Ngecekal gono limang sabit. Oneng iya mo? Kengken. Kengken eh. Kalangan apa nih? Kalangan apa nih? Bingung eh? Kalangan apa nih? Kalangan apa? Kalangon Kenapa? Kenapa? angon rapi nana. Angon rapi. Angon somana. Angon soma. Yuk yuk. Kengken. Wait. Yuk. Wait. Bat, ulung. Wait. Layak itu. Angon soma. Banyak tang bakal begini. Nyatang bakal begini penaden. Uleng beli nomang tiang seng milu dari kunaan kamu ke penjarakan. Pecuriga bayon dia. Beli kan nyelep pola nyakit dan kena dia. Lian tiang sakit hati sing tahan manapo. Jangan hidup abang beli tiang bangkan gini. Ada minyak mati ada. Bocor wakil majikit. Wait. Emeh. Aduh Agong Putra. Dong, Dewa Ratu. Jaji peng serining. Hamone goboe. Sek dalam gobo peng. Daja anak muani kadirasa wakil lo ulap saja noleh koban. Sake wala seng benah paniba apa koban. Yen kaiman megobo amuniba milen seluruh bali kaiman milen ngali soma. Sing kekene cara ibu.
ulah payung ulah mancing kotok. Oh, ban merasa ken goban ni malah. Merasa ken goban ni jengkek. Goban ni kene-kene kalau mau ngadokan rumah tangga kain aja, cek. Weh. Nistoy boda di luang. Nang main. Yen makanah male soma pilen-pilen malu nah. Takon-takonin malu. Jelema nenek tua apa petrunau, ha? Kadene dia petrunau. Jelema suka tua kai soma. Lacor kai sing idang memanakan. Yen suka serat nek memunyi. Siap. Pedang bungut minah. Wala sing benak ban lima pedang amah kai matan bodi. Ratu Duagung istri. Ina yang alon-alon dumun mebos. Nyi jak tadi cang Sampun ang cokori dewa ngiwang ang kitiang kemanten. Napi mahawanan. Titiang sahaja purun ngiring ida Duagung putra. Duaning ida Duagung putra. Ngangkan truni reng sikian titiang Ratu Duagung. Aku truna Iki. Kengken cara bangkung mana? Kengken sayang. Ay, ketegaan tenang-tenang. Kengken ngudiam. Kene ne tingkah beli bener. Elasan pekat beli uli di puri korepan. Kalau mau jalan kunahan, dekat di tung aku truna. Isapkan ngelasoma, isapkan sobat dua, ha? Saja beli aku truna. Ha? Nyen ngaku truna. Beli aku truna kan? Neng orang kita nyen. Doi sempengnya kalbolon abang. Sempeng Tanjung orang. Beli ko neng ngaku taruna. Iya orang kita. Aja itu. Beli ngaku truna. Saja gitu. Iya orang kita. Beli ngaku truna. Aja gitu. Yang mula beli pemat kalau ngangon tiang soma. Uliang yang benar-benar beli dari tiang ketuang. Saling net yang muncul mati tiang